سلاو روز باشه ور باش هوان نوهی ویدرم هم باشن ایرو جی امه برنامه که تیرو تجی دیسا بوارا بن ایرو برنامه هنک جدایه امه بحثا تکیلیا کرد و عربان بکن ام بنرن که قوم عرب چوال دوزا کردی نره ام هایمه جنیرینا ترکان هیا ام بیجن دولت ترکیه چوا جواکا خاصیه بن تسیری بچاوی کی چوال دوزا کردی نرن که مندرن جهان عرب دنگک چوا هیا او بکیجان چاوی لکردان دنرن وکیدن بهاتنا دانالد ترامپ یان سر دسلاتاریه و yani carekidin hatta helbjartın ve kesero ki Amerika'ya embinerin bandoreki çava le cihan Arab dike le Kurdan dike u rejima Suriye ev kenge bi Kurdara le hevware mijare me dve çarçevede hene devlet Türkiye gelo ihtimal heye bi rejima Suriye le hev bike Kurdan bigirin hem beri xwe zarareke ciddi ev karabın bidin Rojava Kurdistanê û Suriye kenge ve statüya Kurdan nasip bike İsrail dîsa bi aynî away gelek pirsên me hene di vî warî de mîvanê me heye lêkolîner hevalekî me haqeten ji lêkolînê hez dike jî hatiye jî serwexte jî di vî aliyê de ka em bigirin jor ez xêrhatinekî li mîvanê xwe bikim mamosta Lezgîn İbrahim merheba bixêratî مرحبا سرچاوش بو çewanî başî وید صاحب اسپاس Mamoste mijarê me gelekî giran in ême temaşevanên me eştera bêjim nîvê temaşevanê me ji Bakurê Kurdistanê ne sedî bîstê temaşevanê me ji Rojavayê Kurdistanê ne alaqeyekî baş heye ji bo kanala me niha em helwesta dewleta Tirkiye baş nas dikin tekoşînekî Kurdan heye pêncî salê li hember dewleta Tirkiye lê cîhana Arab em baş nizanin mesela sistema asimilasyonê inkar Armanca imhakirna milletê Kurd ew li cem dewleta Tirkiye gelekî heye ama li cem cîhana Arab heye tune eger tu hinek bikaribî ji me re vekî îzah bikî em zanin eleqa te ji bo rojevê tu çapemeniya Erebî gelekî ji nêz ve dişopînê ka em te goderîkin ez dixwazim bizanibim cîhana Arab bi çavekî çawa li Kurdan dinêrin keremke mamoste Lezgîn İbrahim dest pêkê şev baş bû ew temaşevanê were yani rastî heger mirov dîroka Kurda û Kurdistanê de werekî ji ber ku Kurd di sed salên dawî de nebûne dewlet em bêjin tim bin destman ew qas zilm û zeft li ser wan nabû û dengê wan nadihate bihîstin di warî ragihandinê de ragihandinên wan tinebû sosyal medya wê de bê tinebû yani ev dewletên ku em bên dagirkeriya Kurdistanê kiribûn gelekî şeklekî xirab Kurd bi Ereban û bi hemû qewmên derdorî qanûn bin nîşandan yani heta gelek ji Ereban berê li Kurda dinêrê wek ku ew jî İsraîleke duyemîn e wilo nav jî dikirin digotin Kurd İsraîlê duyemînin wilo bi nav dikirin ji ber ku ew qas bi şeklekî xirab aliyê ragihandin û di sîstemên em bên wek Tirkiye û Îran û heta Iraq û Sûriyê ew qas rekî xirab Kurd nîşan dabûn bi vî şeklî nêrînek biribûn lê ev dan bêjin di ev salên dawî da û bi taybet jî piştên şoreşê Rojava em bên ew piştî ku Kurd li heta li em bên li Başûrî Kurdistanê ku kanibûn ew jî statûyeke xwe çê bikin piştî vê şoreşê ku Kurd ew jî hinekî derketin û sîstemekî xwe ava kirin yani rastî guhartinek çêbû guhartinek di raya giştî him ya Erebî em bên ya resmî ya sîstemên Erebî û him jî ya di hundir de ya gelên Ereb ya ku nêzîn Kurda gelek guhartinek çêbû ku dîn ev tiştên ku berê li ser Kurda hatine gotin ne rast bûn ji ber vê jî niha em dinêrin yani mînaka wê ya ku herî berçav jî niha li Rojavayê Kurdistanê demê ku rêveberiya Xweser hate avakirin demê ku hêzên Qesedê hate avakirin berî çawa ku gelên Ereb û Siryan û gelek ji wan ketin nêvê rêveberiya Xweser tevî ku wek me got jî berê nêrînên wan li ser Kurdan
کو کرد دجمنکن جوا عربان او جی وک اسرائیلن هگر ببنه دولت آنجی هگر دستلاتاریه کوان چه ببه و وک اسرائیل وان ببنه لی دراستی دین نبی وی شکلیه او بانگ ديمقراطيه دكن بانجي براتيه دكن بانجي وك هويه دكن نوك او فكرين كو سيستمين بري لسري واندا تشاليجي وياكو هيشت كو افغالين عربيه كي باش راس بكن كوديتن تشاو او سيستمين عربي وك بين ريجيم سوري وك حطايا عراقي كوتشي بسري قال عرب بخاهاني فيشتي اف شورشا كداس بيكرن تبيكوان وقت نشان دادن تایبەت چه بین رژیم سوری خواک بردف که کی عرب خوا نشان دادا او سیستم خوایا بین قومی عربی دادا پیش لدمی کو شورش سوری بیکت او قصدل موزق لسر عربا کرد لیل انبر دین داجی کرد عرب لحریم خدا پاراستن ل پیش داعش تکنین حریم عربی کو او قصد بنزل موزوری داعش دابون رزگار کردن او قصد بین خورد و کچین خوش جبور رزگار کردن و هریبانا شهید کردن و هیچ کو راستی گوهرتنک به بی شکلی چه ببه اونها جی هر کسی زدانه پرانین امبین شروان قصد جیپیکاتین عربن یعنی هگر ابنی رینک نهات و گوهرت راستیک ناس نکربانا نکردن و هیزه و همبری ویش او بخش عرب جی دیبینن کو تبی کو هیزن امبین یا معارضه یا جو کومن چکدار کن هذا من دستی ترکیه ده تبی کو پرانین وانا عربن و بناوی اسلامیت و بناوی قومیت بناوی عربیت دنگ دکن لو بخا پارچه پارچه نه دندری هفته داشی شر هفته دکن یعنی باش ناس کرن فکرین کو راست جبو گلان جبو دموکراسیه کیه فکرین کو تم دستهلاتداری و زور و ظلمان دمشینه کی جان عالیه افتشتا هیچ امبین د عالی جواکی دا گلین عرب نرین خاصه کردان هات نگارتن اوش عالی که دینه داشی هگر کو ام جواکن عربیا به امبین دولت عربی جی او جی دیسانی نرین اون هات گارتن جبر کو پشتی امبین شورش بهار عربی گلک تشهاد درکتن بتایبت جی کو امبین کو اردوغان پیشگیریا اخوان المسلمين اف جروبين اسلامي و جروبين راديكال ذكر اف حمول الدجن دولة عربية هاتنا بكارانين برويج او خطرك دين يعني ام بين سياستا تركيا خطر ديتن ذاتي بري او سياستا ايران جي قال كي خطر لسر خاطي بينن برويج دمك ايدي اف شورشا بيكت ديتن كو براستي اف دولتين و داگرکریا کردستان کردن و او قصد المزور سر کردا کردن او نکانن ببن امبیشن عالیه کی کو دموکراسی وینن آن آشتیه کی وینن ل دین کو کرد تبی کو نه خدان دولتن نه خدان اهیزه که او قصد مزنن ل دمین کو روشک هات گوهارتن و قانبون سیستم کرده بری آبا بکن همان دوا سیستم خود تبی او قصد المزور سروان دیسا او قصد زختن لسروانا او قصد ایرشین سروانا دیسا جی دبین ام به عرب رو بحمو قلارا ام وقت براتیه جیان بکن ویجی هیچ دیستانی ام بین نیرین حتی دولت عربی خلیجی مصری وک امارات وک سعودی هذا قوارتن حتی نهاجی یعنی تبی ام بین ترکیه آنا حتی نها قصده و ربابريا خسر كان بين وقت نابك ترور ليتكن لحتى تجارة رقهاندن عربي قصد آن ربابريا خسر نابي ترور لي نكريه يعني أفجي واش قيادة كي كو أو نابين وقت جابي تركان وجابي إيران إيديل كردان آنيرن gelek başa پرسا کو هر کس مرق دکه دولت ترکیه هول دده به سوریه را لهو وره جبو کل روجاوی کردستان ستاتیو هی جوالی رابی که اگر دستاوره قره کردان بینه یعنی به تمامی بخبن کنترل رژیم سوریه احتمالی که او صحیحه که دولت ترکیه دیدمه که نزده یعنی دیدمه که دور ده به سوریه را لهو وره و ستاتیو هی جوالی راکم تشتی که اوسا احتمال دده مامسته yani zaten Türkiye bu ve Armanca gane her tiştir ki hevldane fatke le idi siyasetin Türkiye'de ben çille Şam'e çille nav devletin Arabi de idi bir bavari biye kes idi bavari akla
نه به سیاست ترکیه نه به سیاست اردوغان به تایبت ناکش بر ویجی امنیرن دمی کو اردوغان او قاس دخوازه کو به شامل الهب کرنه که چه بکه و بانگی اسد که و خداویج روسیاش بکو چه بکه ل سوری شرطه که اساسی داتنه دبیتی سوری وکشیه جبر هگر راست سوری وکشیه demek او راست آشتی اگر خوازه راست دخوازه کو علاقتن خب سوری وگنه ل دمی کو او ویا که پیک ناینه او باش بزانن کو آرماج نخوال دو و بانگی خواهنه نه آرماج نخواه که راست کو ایدی پسکری که سوری چاره سر ببه کو ایدی ظلمین لسوری چید به کو نمینه رفشی سوری باش ببه نه او آرماج نخواه هنه دخوازه کو سوری دا دمك دريج بمينه يا جي حتى او جين هاني كو داگر كريه جويرا بمينه و لهمبري وجي ديستاني تخاطي علاقات خاب شامل چه بكي جبوكو شرق كردار بكي شبير ربيبريا خسر بكي وعلاقات خاب روسيا رباش بكي ل شام وحتى روسيا جيبيه كي باش زانن يعني تركيا حتى کو برنامه که خوی راست دانینه نبیشه از فلان دمه ده از جستوری بکشم یا جستوزه که بده از جستوری بکشم تجاری لحف کردنک دنابر هر دو آلیا دا چینابه و بطایبت چی امکان بیشن یعنی حتی نی شام بخانها هگر علاقات مخابط ترکیه را بگرینه و بیچاره سریه که سیاسی گشتی یا سوری دا فایده خوشی تنه yani ve çi faydayı Türkiye peki eğer Türkiye ma dagir ker ev grubin ku Şam Luand nere ona grubin teröristin grubin radikalin çetene evna man o تجار سريك جبونا نهضة ديتن وشما علاقات خاب بالشامرة بتركيا وبجرني والهم بنيجي أمكان ويجي رنج كيش رنجاجي شام هبونا ربابرية خسر جبو خياني أمكان بيجي الوقت پلک دستوید الهمبری ترکیه او نخوازه بشکل کی کو دست ترکیه تسوری دا خورد بده لسر حسابی قرکرنه کردان یانجی هلوشاندن رببریا خسر جبر شام باش زانه او دکانه کنگی بخوازه به کردارا آن رببریا خسارتی که دیالوگا اول هف کرنه که چه بکه لی به ترکارا نکانه زوزو لحف کرنه که کلگور او دخوازه چه بکش بر سیاست ترکی داگرکریا حریم دخوازه نه تنه امین برجواندیه که خوی دمکی هیا و خلاص ببیه اف یکا دیلنه که هف کرنه که نوبری ترکی و شامه دا ده حال حاضر دا گلکی زحمت ببیه و حطانی که چارەسەریە که سیاسی امین روشن سوری نکویل سر خطا که چارەسەریە سیاسی لگور بریارین اممی و لگور امین که دستین دولت عربی سوری دا قوی نبه و سوری نوی به ترکیه رجاره گدینه علاقاتان بگرینه و دست ترکیه خورد بگه که بهلین دیستانی اخوان و گروپین گردای ترکا دیستانی خورد بگن سوری دا امزانن کو دولت ترکیه لبنده کو امریکا ج روجاوی کردستان ج تمام سوریه وکشه جبو کو جوارا امکان چه به راحتتر حسانتر ارشکه روجاوی کردستان بکن لی ام دبینن کو هم ج داخلینی کو ج امریکا تن تشکی وسال ولتنه و هم جی ایرو آگاهی کی کت آژانسان مایک والتس بو شورمند اولهیه دونالد ترامپ د دما نوده گلو فایده وی چیه جبو کردان اف کس چواتین اسکرن امزانن د دما داگرکرنا سریکانیه د اولدجی ترامپ در کتبو لدجی سیاست امریکا در کتبو داخویانی وی هه کردان وکه هفکاری خو پیناست که ام جداخویانی وی ای بریا 4-5 سالات وی ناستکن ام زانن کو دوست کردانه ام زانن کو دوست اسرائیل جی تو چوا دبینی تو وی جامیریش قاس ناستکی مایک والتس کرم که بله یعنی راستی دمی که برای انتخابات ترامپ چه ببین ترکیه گلک هیوین خالص ترامپ آوا کردن جبر کو تجربه برای کو ترامپ جسوری وکشیان و هیچ کو ترکیه داگرکاری خالص سرکانی و گرسپی بردوام بکه اف هیویا لبندی ترکی بوله پشتی ترامپ درکت مدی کو چاور را گاندنین ترکا 20 جاره کدینه
اف خسته بجاره و امریکا و وکشه و اما دیسان اما شر بکنه اما کاریدور خبر دوام بکنه یعنی وقت تین خیال کردن کوه ترامپ لگور سیاست اردوغان بمشه لگور برجواندی اردوغان چه بخواسته و اولو بمشه ل سیاست امریکی و ترامپ نبیرنگیه یعنی راست دمین حکومت ترامپ بره بلکه بریارا دابو جبو هناك امين برجواندين امريكي لروش النها وروش ويد امين نوك هفديه يعني النها امجبين لكن كو روجلات نابين شرك بكتيه يعني تبيكو شركي امين نراس راس دنابري ايران واسرائيل دا نا اوقات قرا لي شربي كتيه امريكا الاستراتيجيه خي نودا كل روجلات نابين ترامپ جی بری کدر که ویجی دگو از شرام بداوی بکمه و شرین لرجلات نابین از بداوی بکمه یعنی وی نخستی بالا خاکوه وکشیش بر وکشاندن یعنی هگر شر بی که ببینه که ایدی نش خمامنه هگر کو از سوریان عراق از وکشم و دمه نه خمامنه شر نابری اسرائیل و ایران بیکت یان بی نکتیه تو علاقه میپیتنه اللي دمه کد بیجی از شر بسكينن وحتى ان يكون ها حكومه خوينو امير بري خوينو آباد كي او شخصيات بفي شكل دخي وير بري وقت اب وزير كاري دربا كو يكش كسيات تين اسكرن لدجي بليارين ترامب بري بكل سوري دكشه ويكن كو حسكرنا خاجبو قصد هبو وبشغريه ويدكر كسكي بفي شكل بكي وزير كاري دربا demek استراتيجيه که حکومت ترامپ نو جبو سوری و جبو رجلات نابین یا نو هيا کو و ابسگری که چهار سر بکه یا جو زخت که خواهی مسند جبو سوری و جبو رجلات نابین هبه کو برجواندی امریکا تیدا هین زیده ببه نکو وکشه و ایران و روسیا را به حریم بهلیده یعنی اجی تخویا کردن کو خیال اردوغان و ترکیه و همان ترامپ وارد سر حکم و لگوردا خازا دلوی بکه و وکچه و جیرا بیلن دیسا شرکه نو دستوری داویخه و حریم کرده همون دیسا داگر بکه نبی شکلی اجبر ددمین نهاده قالك بسكري که هناك هجر راس بريارة که بوی شکلی امریکا بگیره و بکشه جسوری یک وقت ما گویی دست بی که شر اسرائیل و ایران و ام بین حزب الله للبنان و دیسانی دست ایران یا لسوری ده هین بردوامه وکشاندنه که به وقتی دا تیا و علاقت اسرائیل و امریکا و گلکی خراب ابن ابیجی نه ممکنه امریکا به وقتی دا بکه اسرائیل دوی شریدا به شکلی بیل بگو چهار سرک جبو روشن غزه چه به بیاد نجی ترامپ بخوا هر کس زانه کو او سرکیش کد خازه علاقات نوبری دولت عربی و اسرائیل باش ببن تطبیع علاقات نوبری واندا چه ببن وکشاندنی وی تواتای کو بیل شرقرب و عرب حموج امریکا ش اسرائیل و دور بکمنش بر اوجی ناخذن شرک نوبری ایران و اسرائیل دا وی بروجی ترامپ مجبوره کو هیزا خواهد لرجلات ناوین در بلینه هیزین خواهی سیاسی لرجلات ناوین خورد بگه بهلینه که زختک لإیران چه ببه جسوری وش لبنان یان بکشه یان چه دستی وی دوردا پوچ بگه و بهلینه دولت عربی جاره کدینه دستوان لسوری و لبنان بهیز به اب یکاشی ته و تایدمی کو نه هرگز دانشی کو جوی لسعودیه جوینا که بر فرهش بود دولت عربی و اسلامی هات چکرنه جبو روشن غزه یعنی عرب هرکس بخوازه ایدی روشن فلسطین و اسرائیل چهار سر ببه به چه شکلی بگرک چهار سر ببه سیستم که دولت عربی طیبت جی خلیجی امارات و سعودی هيا گرک جبر حتی 1003 شرن حریم نمینش بر استراتژی گوان هيا گرک دولت وانا ایدی لسر ديمقراطيه ولسر جهان وكيري بن ایدی اعتماد خوي ام بين ابوري بدنا سر سياحه وسركو وكيري بج جهان را اف شرن ببي شكلي شرن اسرائيل وفلسطين وكتن ايران دبي بسكريكيدا و كتن تركيا دبي بسكريتا غوركرني ودبي شردا اف دي نكبه خدمت دولتنا عربي خاصن به دي چهار سر ممكن جبر وجي هاجر ترامپ جي
دعمی ده که کو چارەسەریەک ji bo rewşên Xezê çêbibe ji bo rewşên Filastinî çêbibe bihêlîne dewletên Erebî û İsraîl êdî ehlaqatên xwe hevra êdî baş bikin İsraîl werê qebûlkirin wek dewlet di Rojhilata Navîn da wê demê êdî dora Tirkî û dora Îranê di Rojhilata Navîn da qels dibe namîne Tirkî zatî ji vê yekê ditirse ye yani ew qas şerên xwe ew qas gurkirinê xwe ew qas ji vê yekê tirse heger li hevkirinekê Erebî û İsraîlî çêbibe êdî ew çawa kanîbe va destên xwe wek ixwana wek komên İslamî wê biherikîne ye wê çawa dikanîbe zextên xwe li dewletên Erebî li Ewropa wê çêbike ye ew ji ser sîstemê xwe jî ji vê alî ditirse ye heger destê Îranê jî ji Sûrî û ji Libnanê qut bibe tê watayek we ew sîstemên desthilatdarî ser esasên olî rabine ya ser esasê qewmî rabine êdî têne hilweşandin yani tu watayên wan êdî namîne ji ber ku demên ku gelên Misliman ya jî gelên Ereb êdî pirsgirêkên İsraîl û Filastîna ji xwe re nedînin wek pirsgirêkeke dînî û İslamî ye wek pirsgirêkeke qewmî ye ku gerek e heta şerê wê bikin êdî dev ji vê berdin ew dihêlîne ku êdî İran sîstema Îranê û sîstema Tirkiye êdî pûç bibe nema dikanibe wek xeyalê xwe dixwaze ku dîsanî xwe berfereh bike wek ku Erdogan hîn dixwaze îtîfaqiya millî têk bîne heta Helebê û heta Mosulê wana hemû dîsa dagirker bike û Îran dîsanî hilala şîî ava bike em ne hemû êdî dibine em bên çîrokên kevin êdî nema pêk de ji ber wê jî niha demê ku me dît dema Dawîda jî heta li hundirê Tirkiyê jî ku careke dînê digotin em Kurdar têkevine aştiye û em dixwazin çareseriyekê ji pirsgirêka Kurdî re bibînin ew hinekî ji vê rewşê bigumanin wê rewşê Xezê û Filastînê wê bigê kur e eceb û li bendî hikûmeta Amerîkayê nibin eceb wê Trumpê lê wê Trump dernekeve ye ji vê re hazretiyek kiribûn heger Trump dernekeve wê demê wê bêjne em ji ber yani berî ku hikûmeta Amerîkî werê me hazretiyê xwe aştiye bi Kurdan me dikir em berdewam bikire heger Trump werê jî ka em li bendê bin heger siyasetê wî wek berê bê wek carê berê bê zatî aştiyê xwe tu aştîtirine ye wê dîsa şerê Kurda bikine wê berdewam bikine heger siyasetê xwe werê guhartin jî wê carekê dînê ew jî gulîgor rewşê wê xwe biguherîne yani em derin niha jî dîsanî carekê dînê vedgere zextekê li Kurda dike dîsanî Erdogan gefa li rojava dixe em êriş bikine em kerdî xwe berdewam bikine ew jî dixwaze mesajeke bigîne Amerîka ku şerê me û Kurda berdewam e heger hûn bimînin li Sûrî da wê leşkerên wê wê derê di xeteriyê de birin dixwaze niha berî ku hikûmeta Trumpê têkeve ev bên Beytel Ebyad vê mesajê bigîne wana ku me hazretiyê xwe ji şera kiriye gerek tê jî têxê hesabê xwe ku leşkerên xwe ji Sûriyê vekşînî ji ber em û Kurda em li hevdî nakin em şerê xwe dîsa berdewam bikine dixwaze vê mesajê bigîne û heta ragihandinên Tirkiya demê de wê ji gelekî li ser daxuyaniyên ew kesayetên nîzên Tirkiya ku digotin ez Trump ra rûniştim Trump gotiye leşkerên me li ser wê sînorê di xeteriyê dane û gerek em vekşînin yani li ser vê gelek ragihandinên wana serhat ava kirin ew dixwazin bi vê şeklî mesajekî bigîne Amerîka ku şerê me hîn berdewam e Lezgîn İbrahîm niyeta Amerîkayê niyeta Donald Trump heye rejîma îro ya Esad hilweşîne gelo pirkin bersiv bidî pirsê min ê din hene ji kerema xwe re yani li gor te xuyakirin tu niyete Trumpê ku sîstema beşar hilweşînê di demên hazir da tune ye ji ber yek bedîlê Esed hîn heyên hatune ye ya duyemîn ku êdî Sûrî û Şamê vegeriyana Kamkora Erebî û vegerê ala hiç yani Amerîka hiç alaqetên dewletên Erebî carekê dînê vegerin Şamê û heta dewletên Ewropî di dema dawî da ew jî êdî dixwazine dîsanê alaqetê xwe Şamê ra ava bikin û yê dînê jî
كو ام بين حتى ده حكومتها كلها ترامب آباد که کسایت نتیده هنه نیزی شامه بون زیارت شامه جی کربون دما ترامبی بردا زیارت شامه کربون نیزی اسد بون او جی ده ربابری خوی نوده ده حکومت خوی نوده هنه یعنی افته وقته کو ترامب دمی کوره و بهلینه دي سجاره كدين علاقات عربي وشامل واري فكرن علاقات اوروبي بالشامل واري فكرن وبخش بشامل ديك بالديالوج انا دريا روسارا طيب جيكو هركز زانه علاقات ترامب وبوتين يعني رنگ كيش رنگا نيزي هبده هنا دكانن دبي مشاره دا لهفكرنك شي ببي جبوكو رژیم سوري نكبه وتكبه چارەسەریە سیاسی یعنی وی زەختێک بەلکی لێ ریژیمە چەبیانژی گەفلی وەرێ خارنە هەگەر تو نێزی دەولەتن عەرەبی نەبی یاژی لە گۆر بریارێک ئومەمی 22 نەمەشی و سووری نەخی ئیدی لەسەر خەتە چارەسەریە سیاسی ئەمە دیسانی عقوباتن قەیسەر لەسەر دەزیدە بکنە و بریارین یاکۆ رفض كرني تطبيع جبو شامي اما وجه تخنا ماليته ذاتي بريارين يا قيصر حطاس سرساله بداويد به ودمج وترامب سر حكمه ودمج وديساني وبتخ مجاركه هجر بين الشام تو قابل نو داويجه جي ايران دور كبه نيزي روسيا به نيزي عرب به برفه چارسرين سياسي هره و زخته نکش بوکو رژیم اسد دم نهادا بخینه له اگر اسد بمینه با آلی ایرانی دا یا جی تو چارەسەری سیاسی نبینه ممکنه که بهرینه اسرائیل در بین هینج ول زیاتر لشامه بخه لسوریه بخه و حتی بلکه امریکا بخجی هناك دربه للرژیم سوری بخه وقت چوا ترامپ جاره بره كل سر حكم قال لك دربه لمطار الشعيرات خست بحاجتكو اسد تشيكين بجعريب كارانيه ودم الشامي خست يعني هجر كوبنيري رژیم سوری دوی روشد نام شی به گور سیاست اوروبی لگور سیاست عربی نام شی و زخت لی به از بوار شام مجبوره در حال حاضر ذاتی شام تبیکو به ایران و بین به حزب الله لید دم شر غزه دا خنخست بی شری حتی ها هین خنخست بی شریه و خنکر آلیک کو پیشگیری بی شری دیگه اوجته وقتی کو شام دخوازه هنه که اوجی دی خزرال بکه اوجی دخوازه او زختین امریکی اوروپی عربی لخسر خصفک بکه و دخوازه چارەسەرین سیاسی دوی آلی دا پیک بینه. لزگین ابراهیم اگر امریکا بخوازه جهان عرب گلو آماده استاتیو خسر یا روجاوای کردستان ناس بکه جبو کو ام وکی کردین باکوری کردستان بکاربن جهان عرب جنیز و ناس بکن باشتر ناس بکن جبو که ام فیری منطقه ترکیه بونه مدید کو بریا 35 سالان دما کو ریوبریا باشوری کردستان هات اعلان کرن فدراسیون یا جی هرما خسر جهان عرب پر زیده لدش در نکت اما تو وکی روشنمگر وکی لیکولینرک کو انتلکتویل مروین امیجن انتلیجانسیا عرب دشوپینی چاپمانی عرب دشوپینی روشنبیر در دور این کل دیجی کردان در کهون هنه یان ولاتیوان دکارن یعنی مساعدن جبو ریوبریا خسر یا روجوا ناس بکن اگر امریکا بخوازه یعنی راستی پشتی که اف سیستم ریوبری خسر هاتا آوا کرن و پشتی که قصده هاتا آوا کرن و پشتی که دیالوگ این دیسانی دنابرین امین حتی ریوبری خسر و قلق دولت عربی وک مصریه وک امارات چه و قلق زیارت دنابری هر دو آلیان چه و حتی امین روزنامه‌وان اف دولت عربی دمن شر داعش ده وحتى بيشتي واجي زيارتي به هريمه كرن واف سيستما ناس كرن يعني نقول شو باندن ما جي شفمانين عربي بتايبت جنبين ياكو خدي باندور وك دوله خليجي وك سعوديه وك امارات وك مصر هر وك دينه ابنا حتى نها نيرين وانا جي كردار جري ببري خساره جي قصده ارينيه حتى نها
تو کسی جوانا لدیجی و یعنی شری و حتی نها نکریه و طیبت چی کو از عالی اندینه وقت مگوتیه معارضین شامي معارضين سوري كدركتن حمو بري خدانا آلين إسلامي وكوم راديكال وداعش وجبهة النصر بري خدانا بي آلي أب ترسك دهندري أب دولتنا العربية دا تشيكركو هجر أب سيستم شامي بشعته وأب كسانا ورنا سر حكم أب كسن راديكال أب كسن إسلامي ورنا سر حكم و خطريه كما زين لسر دولتنا العربيه بيجبر مش انها نيرني وانا جب كردارا كو كرد دقانن نمونه كديمقراطي نمونه كامبين معتدل يعني تراديكالي الجمانا تنه قانن عرب وحركه سندين جلد دوري وانا بجبن سيستم وانا دقانه ببمينا كجبو بيشروج سوري يعني افهموا انه كو هگر امریکا بخوازه اعترافك سیاسی جی برای خسر چه بکه و دولت عربی همه جیره حاضر بنه جبر برای نیرینه که لسر برای خسر برنا ناس کرنه چه نیز ناس کرنه روشنامه‌وان وانا گلک هاتنه و در سیاستمداران وانا تکلین وانا به آلین رو برای خسر به قصد را هنه ناس کرنه و ذاتیا هین بترجی کویدی باش سیاستا ترکاجی ناس کردن آرمان جوید سوری دا چیه جبو چه شهر کردان که جبو چه اوقات پیشگیری داعش کرد ترکیه ابنا همو هیچتن کو نها بنیرن هبونا کردان لسر خط اندنا بری ترکیه و ایران ده وقت پاراستنه کش خارجی دبینن یعنی حتی دمین داویدا جی دنیرن کو امارات گلک نیزی باشوری کردستان دبی گلک شرکات خال و دربت که اب نتنج بو آبوریه نکو امارات محتاجی آبوریه باشوری کردستان ببر لا و خازه دست خال و دره خورد میکرد خازه و دره بهلینه پیشگیریا امی سیستم کی کردی کل و دره هاتی آوا کرنه لو دره اوجی هبه لبر و بسکنه نهلینه زوزو ایران یا ترکیه و سیستم بشعتین آنجی کو بهیلن لو داره دیستانی اخوان المسلمین زیده ببن یاجی آلین شیعی لو داره زیده ببن تن یعنی شرکه ام بین دبن دادنا بری دولت عربی و ترکیه و ایران لسر باشوری کردستان تیم شاندنه افدیواته کو دولت عربی نخزن کرد وقت بره تنه ببن قرب بن به باندور بن به سیاست بن هری منش دست وانا هر جبر وجی ام دبین کو هگر امریکا سیاست خواهی ندا نه دبین نه هذا تن دبی از پیشگیری قصد عالین لشکری داد کم پیشگیری کرد عالی لشکری داد کم لیت اعتراف سیاسی برای خسر نکریه لی هگر در سیاست خواهی ندا بربفه که هر و به کردی کم اوجی دیالوگ سیاسی به شامرا یا جی کوتی کبنه دیالوگ سیاسی یا کجبو سوری واره چکرن و عرب پیشگیری و که بکنه ولی دیجی و در نکبن جبر کو ناس کردن چل باشن کردستان چل سوری جی اف سیستما باش ناس کردن و زانن تو خطری و سروانتنه بری واجی و اف پاراستن نکش بوانا یعنی تو یعنی احتمال هست demek ki نزد سوریه به کردان را لحو وره بله نها از دبینیم که هر تشت نها به شر غزه ده هاتی گردانه هگر نها سیاست امریکی نو و اسرائیلی نو که هگر راست کانبن دست ایران جی سوری و لبنان قط بکن و شام مجبور ببیتی که به دیالوگا با کردارا به معارضه رجی و تی که به دیالوگا نجبر که نها یا که نهلینه شام باش رول خبر زیان جی بغالیه که ده ریاجی بر آلین سیاسی بر کردار هر ایران نه نجبر ایران حتی نها بین کسری به که بیشه کرد و قصد آنا عمیل امریکانه حتی امریکا جه سوریه و نکشه ام کردار نکبنه دیالوگا لی هگر دست ایران قطب باندوری ایران نمینه محتمل امریکا دوسیای سوری را دستی روسیا بکه یعنی روسیا او پیشگیری ایدی سیاست چارەسەری سیاسی بو سوریه پیک بینن هگر روسیا بشی و کرد دکانه بنه
به شامل روسیا را تیکه دیالوگاله آلین ایرانی او حتی نها نهیلین کام دیالوگانا بگنه سری یا شکله هیلین کو شام و کرد حیا نها بگنه شکل که جله هفت کرنه جبر هرگز زان ایران نخوازه کو امریکا ده هریم ده هبه و دهمان دمیجی شام به کردارا لهف کرنه که چه بکه دیجی بر جواندی خود دیبیده لی اگر دست ایران ایجی سوریه اج لبنان خود ببه و هل بتره پیش بیه که و به حسانی و ببه تکیلیه اسرائیل چقاس به کردان را هیا گلو یعنی اگر تکیلیه که به یعنی تونه به ام دبینن جارنا داخویانی وان درد که وند شب منیه ده مدیا جواکی ده گلو اسرائیل چقاس صمیمیه حقیقتا جبو ده مثلا گارانتی کرنا مافی کردان ده يعني أبين أو روشي إنها حاضر ده اللي أب خطابات بين إسرائيل دركبه وقنيزي كردا أو جلسر كردا جارك دينه باقفين أبنا براستي صميمين كده دمين حاضر ده جبو كردا تشتكي أول بكن قاسي كو أو مساج جبو إيران وتركيا كو هجر تركيا وإيران زيادة بين بشری بهلن گرب به اوجی مساجی که دیگه ترکیه و ایران که آمد دستک بدن کردانه اما بهلن کرد ببین دولت اما بهلن کرد هندری ترکیه و ایران دا تبلیغ یک چیه بگن آشر بداره بیکویان خواهد مساجی که به این شکلی بگنه ایران و ترکیه جبر که هگر صمیمیه که وان هوا جدیته که وان هوا و لسر آفتن سیاسی و هنک زخم بکرانا و تکار بکرانا جبو اعترافه سیاسی چه بکردان سوری چه ببه یا جی علاقات خواه یا دیپلماسی راست و چه بکرنا یا جی زختنا الاوروبیا بکرنا جبو کو نهیلن اب شرین ترکیا لسر و جابه کردستان بردوام ببه و داخلانین وانا لدجی بیدنگیا امریکا اوروبا تبي اوانا تحالف دول دانا والدجي وانا ويدر كتا ليه امتنين تاني داخلين وانا تدمي نها دميكو شر غزه بيكتيا ودميكو دخازن زختك تركيا ولا ايران شيء بكن التصريحات درت كفن ليه همان دميداجي ام كان بيجن يعني اسرائيل جي كردان وقتش من ذاتي نابينه و برواجی ویجی او دیبینه که هبونا کردار دی سانیده هریمه ده او جی خطا که پاراستنش بوه که چاو کنها عرب جی و که دیبینه یعنی او دیبینن که خطریا سیستمی اسلامی وک ترکی وک ایران او قص خطری سروانه هیا او شورشا امین بهار عربی که درکت چاو هیچ که دیسا جاره که دینه اب كومن راديكال واسلامي وداعش ديسا جارك نو ببن آوا ببن يا شري وانا تنه ديكي وبانجي ديمقراطي وبانجي براتيا قالات كي تنيرن كرتنه هنا ده به هريمه يعني يعني محتمل او پیشگیری کردات دمین پیش تا بکن چه عالی سیاسی دا چه عالی لشکری دا دمین پیش تا بکنه هگر اب شرا بردوام بيجي انجي چارەسەریە که سیاسی جبو سوری هەگەر چێ ببێ یعنی محتملە پیشگیریەکە وێ بکەن جبو نەهێلنن کو دەستی تورکیا جارێک دین لە هەرێمە بەرفەرە ببێ نەهێلنن دەستی ئێران چل هەرێمە کوردستان چل سوری خۆرد ببێ جبەرەوەی ئەو لە هەمبەری وێ دکانن پیشگیریە کوردا بکەن بشکلێکی یان ئاشکرە یان جی نەئاشکرە وان پیشگیری وانا بکن کو کرد ببن خدان هیزکی سیاسی خدان هیزکی لشکری و ببه او یک جه آشتیه که حریم دواره چه کرن اجدراتی اسرائیل دخوازه جده دمین هادا کو ایدی افشار این حریمی ایدی ومرن کومین اسلامی چه سنی بن چه شیعی بن ایدی تونه ببن سیستمه که دموکراسی لسر ام بین فکر اوروبی وکیری به لسر فکر دموکراسی وکیری به کلشوان هات خواستن دولت عربی به شکلی وان دیالوگ چت کنه کنها امارات سعودی تبیکو به سعودی کعبه و اداره و سرکشی مسلمان لینها خوشبو دموکراسی بعد که خوشبو همو ام بین قیام اوروبی بعد که لاودن الهمبري و کرد برش و که همو وکیرینه یعنی اوقات زختو
و داگرکریا سیستم اسلامی سنی شیعی لسر کردا چه بیه ده نکانه بو دوا 100 سال دا کردا بکه رادیکال مسلمان نکانه وان بکه ام بین کومن رادیکال لدجی ديمقراطيه لدجي اسرائيل شربكن نهشتن حتى انها بديش هكديش كردا در نكتيه جبل ويجي هاجر سيستمك عبيد استراتيجيه اسرائيل يا استراتيجيه امريكي جبور جلاتا نوفيني نو هاجر هبه وبخازن بيك بينن هل بتويتي دا يكش سركه پیشگیری کردا بکن کو کرد ببن خودی ما فکر خودی حقك سیاسی و ببن اوجی هیزک ده هریم دا بمینن کو نه هیل نه ترکیجی نه ایران جارک دینه کانبن بوی گلین هریم جارک دینه بلیزه گلک سپاس لزگین ابراهیم مجبور نیر ساعتی لعب کرد ولی بله دم زو حرکی پر زو در باس بو اما بری کو ام خاطر جهوالا بخوازم پرسمنا داوی اگر تو آماده بیش کرم خورم از فکرتنا پرسم از دخوازم فکرت چاپمانی عرب هیم ببم اف پیواجوی که دست پیکریه لترکیه باکور کردستان به لسر دولت باقچلی چاپمانی عرب لکولینرین عرب روشنبیرین عرب چوا لدنرن گلو او باور دکن که دولت ترکیه آمده به کردان را لحف بکه پیواجوی که آشتی پیکوره ترکیه ببه دولت دموکراتیک بلکه ده پرسه کم ده به قسمی برسه دابه لیبلی چاپمانی عرب بکی جان چاوی لدولت ترکیه دنره یعنی باور دکه که ترکیه وکه دولت آماده به کردان را لحف باره یعنی تنه کردان بخاپینه او چوا ده بینن به مسئله یعنی کتیه روژه وان یعنی چاپمانی عرب باستکن یعنی لترکیه دشته کلوسا و چه به و فلان به وان بله بحث تكرم يعني چاپمانی عربي ده من او داخلانين دولت بهچلی درکت یعنی ذاتی داخلانیه که جه دولت بهچلی کسین کو ابین شوفینیستی کو آواکرنی وی لسر اساس شر کردان به وی شکلی تصحیح جه درکه افبالکش وجوا عربا جوا هر کسی کتا یعنی روجه چاپمانی وانا لی اونا به وی شکلی دخونن کو ترکیه ترسه که وقت چاوا شورشکه و شورش بهار عربی دهندر دولتنا عربی دا بیخست و پیشگیریا اخوان المسلمین کرد دهندر عربا دا بیخست او ترسه وی که اسرائیل جی پیشگیریا کردا بگه دهندری ترکی دا جی که شرک به شکلی وی که یا جی ام بین دهندر ترکی دا تبلیغی یک چه به ترکی دخوازه اینها کردا نهیل نوک ام بین بومبه که دروی ویدن ها بتقید خوازه بوا داخلاننا بسکینه بين فريم بكي نهي كرد دم حاصل دم يكون ها شرق غزه واسرائيل وايران بيكتيه كو افشرك بشكل كرد اوجي في روشه سودجي ورد بقرن اوجي هندري تركي دا شورشك بيخن دخازه بفي شكلي هنك كردا فورمات بكي بهلنه بيدنگ ببن كجوار بطيبتي او دزانن كو مجارن اوجلان جبو کردان جبو پکه که هنه که حساسیت اقای آدم کردین اما بهن اوجلان درکبه و بهن کا کرد لبنده بن لبنده ترکی بن کاوی چه به لبنده سروک بن کاوی بیجه و عجب چه بیجه و شرب سکینه و راوستنه و ددن من حاصلتا يعني تركيا دخازه يعني شبانان عربي بوش شكلين تركيا دخازه لسر وقته بليزيكا حتى روشه شر اسرائيل وايران فهم بك روش حكومه امريكيه انه فهم بك جبر وجه او تصريحات بشكل ده وعليك دين داجي هناك شبابين عربي دخاندن كو اردوغان دخازه دم دستور تركيا انه بوغ كردا بربخابين جبوكو تشتن كو دخازه درباس بك تايبتشي خاصنا ويكو كان به انتخابات انتهى جاره كديني اردوغان ديسا دركبه وجه درباس دستور انه بك خازه راي كردا بگره جبر خازن هم مساجك بك كردا هگر اون راي خابدن من فاي از آشتی ديسا جاره كدين كردا را از چه بگم از اوجلان بردم از نظام چه بگم يعني به شکلی دخاندن کو اردوغان به سربا هر دو عالیان دلیزی عالی که ناخازه شورش که کردی دیسانی دوی روشی نهادت هندن ترکی دوی که به عالی که دیجی تمیکو دخازه دستور ترکی بگوهره دخازه رای کرداشی ده عالی خدا بگیره لازگین ابراهیم مالته آواج بو تبلیغونته
تشتی که من نپرسینه و تشتی که تو بو خوازی لی زیده بکی لگوتنه خواه کرم که سپاس بو يعني راستی ام قانون بيجن تبي او قاصنها روشين جهاني سياسي تبله هذيك هي كس نظانها وين روش بكذا بچيه بكذا وريه ليه اب شورشين كردي كو حتى هبسط صالح عينها بردوامه او قص برخالانيه كردي او قاس كو كردان جبو ديمقراطيه وجبو ام بين خلاص كرني قلات كريه وقف حمو فالا نتشيه يعني روشن كنها جهان تيرا دتشيه روشن كنها اوروبي امريكي اسرائيل دولتنا عربي حمود قازن ايدي ام بين آشتیه که لحریم چه به حلبت و رو دور کرداتی دا و سرکه به افتشتا تخویا کرنه و ان بهیوینه یعنی راستی کرد چل باکوری کردستانه چل روجاوا چل باشور دک کانبن ده و روشین هادا اوج کانبن سودوار بگرن نیز کاتیه که کردی چه به لحف کرنه که کردی چه به کو و فرصتین پشتی 100 سالی نها جوان راحتیه دیسانی جدس خبر ندن دکانبن سودجی وار بگرن اثبات که خوی ام بین سیاسی چلشکری به دکانبن آوا بگن او خواب به جهان همو بدنا ناس کرن گلک سپاس مالاتي آوا جبو تبلیبونته لزگین ابراهیم هر هبی و جاره که دیجی ام بکیف خوشید خوازن تا پیشوازی بکن و میداری بکن میوان شیروین بالکش بون از خاطرش میوانی خو بخوازم به وی شکلی بله میوانی خو بریکر هوانو هون چوانان حالی و چوه دنگی متی و از آنم وی داری پیلا میکروفونم مخلاص بو اما کالیتا دنگ اگر باش به از جواب بپرسم از چند دقیقه حالی بپرسم هون جمرا بیجن که کالیتا دنگ باشه از کرم باختم جبر که حتی نهار میوان اخفی جبه از نه اخفیم پر پروبلم در نکد اما اگه هون جمرا بیجن باشه از خوازم چند دقیقه حالی بپرسم مساجی بخونیم مهمه دنگ باشه دبیجن هوال تمام سرحت اراد دبیجه ارحت که هون چی دبیجن دوجي وشنما جلكي باش بو بخيراوه علاقه کی پر مزن هبو هم زندیده هم جوکیدن مجاجی طبی بالکش بون طبی هن مجاری کو زلال نبونه هنه شرطین کو دولت ترکیه دایه پیشیا تفگرا کرد یعنی گلی کرد هی او زلاله tamamen full teslimiyet datine peşiye kurda. Ew tê zanîn ama şertê ku Kurd jî datînin peşiya dewleta Tirkiye elbet her çend em texmîn bikin jî baweyekî zelal hê nehatiye diyarkirin. Em texmîn dikin yani milletê Kurd wê çi dixwaze? Milletê Kurd ji bilî azadiyê çi dixwaze? Azadiya herkesî, azadiya Kurd û Kurdistanê, coğrafya Kurdistanê, milletê Kurdistanê, serbestiya ziman, di perwerdî de were bikaranîn, di resmiyetê de, di daireyên dewletê de were bikaranîn, hebûna Kurdan di destûra bingehîn de were bicih kirin. Hemî girtiyên doza Kurd û Kurdistanê ji heps û zindan werin berdan. Doza Kurd û Kurdistanê ji çarçoveya sûç û tawan were derxistin. Êdî tu însanekî me ji ber mesela Kurd neyê girtin. Daxwazên Kurdan çi ne wekî din? Yani li hevatinekê bi rûmet rûmeta me divê neîşkînandin. Bi şiklekî li ser kesayetên Kurdan lîstik neyê lîstin? Dewleta Tirkiye niyeta wî ew e bi rûmeta Kurdan bilîze û Kurdan bi şiklekî teslîm bigire. Ev daxwaza dewleta Tirkiye 7 sale heye lê hetanha dem bi dem pêk hatibe jî ji îro pê pir zehmet e. Kurd êdî serwextin. Hayewan ji wan heye. Hevan ka ez hevala heyat tu çewanî İsmail Yengîn ez ve silav dikim hûn bi xêr hatin. Celal Eyüp Oral Ahmet Ye Şêrpiling li vê derê ye. Ez hinekî wisa navê we bibêjim paşê jî hêdî xatir bixwazim. Fikret Ergin Serhat Arhat Sam vê derê ye. Ümit Ags moderatörê me li vê derê ye. Gelek spas. Rıza Çiçekli Ahmet Aydemir wekî din kî heye Havar Havîn heye. Hank Johnson heye. Wekî din Şükrî Erol xêr hatî.
Saman Kuçer tu çewani Slav Reis Teraji di weşana Lezgîn İbrahim de pirsgirêkekî cidî hebû. Mama dengî wî hat bihîstin, ne wisa? Ew bi rêya Skypeê tevlî dibe, ew bi rêya YouTubeê tevlî nabin. Ez nizanim, deng nehat bîstin gelo. Ser hedo ka tu çi dibêjî? Mala te ava. Ne tenê ezim. Gelek hevalê meydîn jî çê dikin. Lê ê min ez bi îstikrar didomînim, ew baş e. Yani yê ku YouTuberê ku rojane çê dikin, erê rast e. Tabii dimîne ser eleqa hevalan. Eleqa hevalan baş be, zêde be, bibin abûne û werin li me temaşe bikin, em jî dikarin bibin navbenkar di navbera we û rewşenbîrên me de, rojnamegerên me de. Her roj ez tenê dernakir min ji we re nûçe pêşkêş nakim û her roj ez tenê şîrove nakim. Vê derê em mîvanan jê digirin, çawa ku hûn dibînin. Em xistinên di vê naberê de nûçeyên deqeya dawî jî dinêrim. Baş e hevanno. Ez werim cem we. Mustafa Koyun, tu çewanî? Veysel Doğan, Veysi Doğan li vê derê ye. Tony Taş, Xelîl, erê pirsa te me ji mîvan nepirsî, mixabin dema ku ez ji mîvan didim axaftinê ez pirsê we tam nikarim bibînim, ji ber vê ye. Pêşerojê de Kurd û İsraîl bawekî bi hev re bikin li hember Îranê îtîfaqek çê bikin wê ereb çawa lê binêrin. Yani bi qasî ku mîvanê me Lezgîn İbrahim bas kir, ereb weke Tirkan li mesela Kurd nanêrin. Şovenîzma ereb kêm bûye. Ew weke cîranê xwe dinêrin. Dikarin bibin dost. Yani pêşerojê de pir rehet dikarin bibin dost. Min de ekrana xwe de ev sîstem çêkiriye li pişt min ev diherike êdî hûn çawa dibînin. Yani ji me re bêjin ev sîstem baş e yan ev sîstem. Ev sîstem sabît e naherike lê eger merivû sabîke ev derdorê herikandin çêdibe yani jaliyê dekor ve jaliyê estetik ve dibêjim qey baştir e êdî hûn zanin. Hûn dikarin fikrê xwe ji me re bêjin ji ber ku ê li ekranê dinêrin hûnin fikra we baştir e. Silêman Acar mala te ava tu jî here hebî. Yani ez dibêjim qey rewşa Kurdan wê ber bê başî ve biçe. Bila tirsa me zêde tune be, em bi xwe bawer bin. Baş e ez xatir ji we bixwazim bi hêviya rojên xwe şazad her hebin, çi dikim bikim bila bidêw be.